Webo girl, siyasizwa isikhalo senu singamadoda ukuthi anwafuna amadoda angenamali kufuneke ethathe responsibility amadoda. Nami ngivumelana nayo. Kodwa phela ngoba kuyabanjiswana phela bakithi eindabeni zothando. Senithuke kakhulu kuthiwa yini ningavele nidayise straight kanti leyo nto ibunhlaza. Yebo khona. Ukuze ningahlazeki yini ingavele kube semthethweni nje kube kwi-constitution ukuthi before uthola umuntu ozothandana naye ufuna ube ne-minimum amount yemali engaka. I-maximum ke sekungaba ke to the infinite or ingakalwa kodwa kungabi ukuthi mawungenayo leyo maximum okungcono singabi nayo i-maximum amount emajite ebantwini besilisa. Kodwa ngoba phela kuyabanjiswana siyeke indaba ka-50-50 indoda namogeli phela akube nayo i-minimum amount anayo ukuthi nawo unemali engaka, yabo, ukuze kukwazi ukuthi phela wonke umuntu engene nge-requirement la. Leyo nto ingasebenzela nje kakhulu ngoba phela akusizi ukuthi kufuneke i-minimum amount kubantu besilisa kanti lo uzofika engenalutho sekuzoba yiyo lento futhi ukuthi kuyadliwana or kuyadayiselwana. Noma izoba ncane i-minimum amount yabawogeli ukuze kukwazi ukuthi kuphile kamnandi. Omunye umuntu uzothi ke labo abangenalutho ke bona kwenziwe nje nabo phela kufanele kube naso imithetho yabo abazoyishaya ukuthi cha mawungenalutho kuzoba kanje na. Uyayibona leyo okungcono kushiwo ukuthi okungcono ekhaya kini ababe nayo into kanje.